handak paliba lengak sih, kena people government ni nak kami yang thazai. Itu mungkin hanjin pancaita demokrasi cepat lebar mata, tahu itu betul kaya tahu. Example, cabinet na warik low se, hum laku besu ramai, di betul tak lah. Saya assembly dah, fazana start question dah high grade September thar so ingat angkut kali. Ngamai dah bawa high ba, si tua kan. Fazana apa perjalanan, fazana tu kerap tahu ni ada. Nak tetapi mungkin low warik sih je, mereka perjalanan, oi tu bandam pagi ni na, khalak kan ni. Atau apa, lengak pai siapa state kan nanti. India ada pancaiti ras lingi nu siapa state kan nanti atau apa kan nama yuntang nama state. Puno waktu lingi, asung je kari yang ni. Kau yang honorable pancaiti minister saya, sisu pai bangamu itu apa pam je, pai itu apa. Siapa apa yang ini hai tak. Nak tetapi kita kau demokrasi siapa sudah perjalanan je. Hakeng na namagi pungum tupa benefit fund ta bagi kamau no la ta lan mar ta lan ma siam na lenga sindi ga no haba apil jimai media ki punga hajeri kedo committee mai ki di ngasi khoi pali sarkar si alag pani 3 times cabinet ki wai no re cabinet ki wai ta September tha da boss tawre ni haidana honorable siam na makho puna law ki bani Makuyu waripsi hagi tare